jirani zetu, wapendwa washarika wenzangu wa usharika wa Kamagambo, na kipekee sana washarika wa mtaa wa Ahamrama, mabibi na mabwana, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika siku hii, siku maalum ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kuondokewa na mama yetu. Mchungaji wa jimbo, Mchungaji Bwenge, Mchungaji Enoch Tobias ameitambulisha kwa majina mazuri: Kuanua Matanga, Hitima, Jura Kashuka. Lakini nimevutwa zaidi na hii mmoja ulioileta kama msamiati, kujikonfiga. Nafikiri naweza ikawa ya Kiswahili baadaye. Kujikonfiga. Yaani hata mimi sina Kiswahili kizuri cha hilo neno, lakini naweza nikaisema labda kwangu na kwetu ni kufikia hatua ukakubaliana na hali usiyoweza kuibadilisha. Na sisi katika siku hii ya leo tunakubaliana na hali hii kwamba mama alitwaliwa. Kujikonfiga, nimesema ni neno zuri kwa sababu inaondoa dhana inayoweza kuwachanganya watu kidogo. Juzi nilipofika, wanaowafahamu sasa watoto wa mama tunaozaliwa, watoto 7, akaniuliza fulani yuko, akamwambia yeye hajafika, akanitania ni mtani wangu, akasema kwa hiyo akasuka kemu izile nako. Lakini pia na wengine waliotegemea kwamba katura banza ngakatura mareri mbaja kubona ntujurusu kibabibona mbaja kugira bati bagenda nabwo. Akweli usuka twarabujuire kujikonfiga. Najaribu kurudia neno hilo. Sisi leo ni kujikonfiga, lakini pia niondoe pia na dhana ya wengine waliofikiri kwamba siku ya leo labda ni siku ya kimila zaidi, na walitegemea tunapoanza tutaenda makaburini, tutafanya mambo mengine ya kimila, kuterekerera labda. Ingabani kwa vile mabitekereza tipo, kwa sababu kweli imani zimekuwa nyingi siku hizi, na wengine walibaki kunishangaa, na huyu mshumba noja kujura kasuka, baamini kwamba jura kasuka nukuterekerera. Lakini wakati tunaliza, kuna wengine kwa kweli ni majirani zetu, rafiki zetu, wanatupenda, lakini walituambia ukweli, twakwizire chongo msumba wetu na abitanga. Sasa bahati mbaya ningambira batari boneti beje chonga kibarabaza bati mwakoraki, bagambire mti walikuwa wanajikonfiga. Mwaona niterekerera kwa kweli? Hapana, kwa kweli tikuterekerera. Tumekutana kukumbuka mwaka mmoja bila mama yetu. Na kumkumbuka mama tichibi, kwa sababu n'abagenzi tubeijuka itwe tubantu ijuko bundi muri turugia baba zetu wa imani, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, tubeijuka bundi. Lakini sisi kitaifa pia tuna maadhimisho, siku ya Nyerere Day, Karume Day, tena chulocho tukora milimo abao kore milimo, tunawakumbuka. Kwa hiyo tubantu baterekerera, nafikiri tuko bili. Sisi leo tumekutana kwa ajili ya kukumbuka mwaka mmoja bila mama kujikonfiga. Kwa nini? Ni muhimu kwetu, ni muhimu. Kwa sababu gani?
tunamkumbuka mama yetu. Kwa sababu gani? Alitupenda sisi, hasa watoto wake. Hapa ninajua aliwapenda wengine, lakini kwa watoto alitupenda, na zaidi sana alitujali, alitutunza, alituthamini sana kama watoto wake. Ningetoa nafasi kwa mtoto mmoja mmoja kusema anakumbuka nini kwa mama yetu, labda mngesikia mengi, lakini machache tu niliyoyasikia juzi jioni na ntabimugambire kambi gambe kaka Robert, lakini aliniambia maneno mazuri ambayo yalinivuta. Kwa nini tukumbuke sisi, yani kumkumbuka mama yetu? Mara okuyabere na kwenda alituvumilia katika mambo mengi. Alichoniambia, ananiambia nomanya mawe, akavumilia shida kwa ajili yetu. Mambo machache, ngoja niwaambie mambo machache. Mfano, Tata alipoona familia imekuwa pana, imepanuka sana, na yeye alikuwa na familia iliyopanuka kweli, aramura omukazi omo nabe beikare ihembe, lakini kumbe agulira mawe ikibanja Nyakayanja, na mawo ndijo amleta Kamagambo. Obwire obwo Kamagambo ebitoke nibyeteka, Kamagambo enkuni zesenya, Kamagambo omuramba ni gwejunga, tukatukizana mu ngoma. Kwa hiyo akawa familia ameamua kuifanya hivyo, mama akabaki Nyakayanja. Lakini katika mazingira ya kawaida, kumbe uchumi ukayumba, na bado akaona kumbe Kamagambo aliyimirembe zaidi, akaamua kuuza shamba la Nyakayanja, aleta mawe agura ikibanja na nka kijiji anje mpeijuke ya kijiji mwabamudi babeta batazibire akwabamudi Kibingo niba mgulira ikibanja Kibingo nicho kinyijuka wakati ule kwa mstafa, lakini hata ikiri muni mudi itwera achariyo mkambona itwera arumbe akijiji amugulira aho. Sasa sisi wengine hatujazaliwa, kwa hiyo mawe akaenda tura Kibingo, lakini bado uchumi nadhani ukaendelea kuyumba, lakini baba akajiridhisha kwamba nyinitaka ikutosha, aleta mawe aguza Kibingo, ahamishiza mawe ahahituri jaha okwifa mukenjubu, okwifa ko teremkoku niyo bayesiro mukenjubu. Kwa hiyo mawe n'abana be beija kwanza kuruga mu kibanja Nyakayanja, kuruga mu kibanja Kibingo, beija kwatu musike. Kwa hiyo akaanza kwa upya watu musike, akaanza kulima, akalima. Bila shaka kana alima kwa ajili y'abana betiko, yani itu. Sasa nachokumbuka kakangu Robert, kwa mfano siku moja akana aruga kijiji bani Kiruruma, kwa sababu Robert akaanza kusomera Kiruruma, yahika aharuguru zamani bakamba heta Musambya, ngo Musambya kugwagwira hati mbaheta Kihanga, na arenga ati atanganwa mawe ayakorera kabasa na yangana kwa nini amubaza neki mawe awangambira ati mbaraze yakande ikaru mu nju ya Muhaga. Nju ya Muhaga niziri nyizombeke isibiti no ngani shoti arafu zisakeize ebi omusanje kumbe jenjo ijegwa chonka bagambi ya mbwera abana bacage batorobona bagakarobati abana bagakareni, natekereza ni mbaraza hii kumbe agombe kenju tageine, lakini tata kwa sababu akaine kazi ngali hari
ati nayangana. Sasa Kakarubati agira ati mawe mwenu watusigahi. Sasa Kakarubati angambira twigoro ijwere mawe ayawuliriza asuba akubuka agaruka ati kamfera abana bange. Akarudi hapo ifo mkenju akariho akajuke basi akankikara abapagasi bakaba bagenzire abani moya bateka ahomye rwona ntakazeyiro nyemwe nazero kinkwijuka nadhani niyo nju inazarirwemo enju ya Kiguru ekere ifo karibu hinyombe kiraruguru kidogo ejekesa kezo Obunyanzi Kiguru ekere enju nki Musonge lakini katikati yeinemo enguzo bakaba jetenki enyomyo jonyo nkwijuka nadhani niyo nazarirwe mwo niho nazarirwa nadhani no sanoti ijwenju linyijuka kantu ikaramu akari mwembuzi ari mwenkoko byona twikara nabyo hiyo tena akayavumilia. Baada ya hapo tu ningamba kurehisa kusudi kwanza kya kurya bibiye mbisa kwa sababu twine bintu bingi chiwechi ngo kina baraka mwenda kutaka ni bya kurya twabicumbire mubiri. Baada ya hapo ya ekinkwijwe keri ibigoye Kakarubati mwagamba kwamba wewe ni nakara mutamu kusakara enju zibigoye kiya birasakara enju zibigoye kandi kare myaka 3 etakajwire echo ninchijuka nkabisaraho ibigoye kwajiri kusakara enju ya mawe niya bere nasakara nikakarubati natani wakati ule akari myaka ajire mondori so batingu bijuka Kakarubati nangambira kyabere enju banza kujwa mawe cyabera akora ndi kusara ibigoye nange njuka nkabisaraho sara ibigoye nayege kimiba arafuta ugamba nibyengi ya Kakarubati nabara amaze kwa mbenju nayenda kugira ati sakaro yayigengure ijo yahanama yasarabaga yakisakara twaturamo. Hasa miaka baadaye nibo twizire gutura naho twejaho tuta kakweli mawakana atwenda lakini atwimuke nju choka nenda kutura barabara wakati ule au guahitulia hakwiha kakwijote okwaka hali kwa tata kamsheija kwa hiyo mawe nabandiza hifo kugendo. Sasa Kakarubati mwabera yombe kina tangu wabira ali wambere kombe kaninjuka kana turu munju ye basi zombe kirenke basi. Sasa Kakarubati agira ati kwenu necho tuje tutura barabara tutureho tuta agira ati aja kwa tata mgambira tata mbwenu nyenda kukomorora eba uguriza wa mamaru nabigambira timwaganywa nagagamba usa eba none ba twende kujiteka umukenju kwagira ati kinkubona akasehemu barabara na kuteka ho kirabo mara abantu bakwija binywera mpatamu ikiriza tata ko kumwatiraha iriate kukirabo chonka taragagurizemu ekeri yambino kusudi apate ahi barapata kajuna bakutura barabara ejenju nayo ninjijuka ekeri aifa kabla yeji yituliho kwa sababu yeji tukakambra kwendijo na yeje kene historia yonyine ika kujiteka ho njuke kazikarwa mzee kibirize byo nimbijuka kana kuzakuzira kidogo. Hayo ni baadhi tu ya machache ambayo mama yetu aliyavumilia mwenu kuba tutamuijuka. Hayo tunawashukuru sana ndugu zangu, tunawakaribisha sana katika siku hii. Ni ya kumbukumbu, kwa kweli ni ya kumbukumbu, hatuna mambo mengi. Jambo kubwa lilikuwa ni ibada. Tunawashukuru viongozi wa kanisa.